Ki volunteers jangka Cleantech Foundation West Castle District menen kasni khanatrik unainar ajar arpau kila lap ki laiteli ki senduk hakabal dan ki ternia enjek ki dawai ki bam longshu bat kumjuru ki tiar kitar ki bala brek no na kini ki jaka sumar la kelong ki private clinic ki PC nani ki hospital yakini ki laiteli ki senduk lalap na road jangka surok National Highway Shillong Nongstoin hamar kasnong se kolong ke bajengai kembas 10 km ai na kanang ba Nongstoin Chairman Jangkanika Foundation Usamna H1 Siudo Nonglang Ulang ba kajeng bread yakini kitiar ki bala penerkam na po hospital kalong kajeng ma ka bakrau yaki pajba namar bakini kitiar ki top yaki ternia bar ki ide kitiar ki bala penerkam na hospital bar kalong kajeng ma bar kalong kajeng masau ka bakrau yaki pajba amdoi tengah tengah snong na yaki pajba aru ki bayang lembak katai ka jaka Habai keren bakari kisi channel uba Nonglang ulia thu ba ula ai kajeng ujo show deputy commissioner ka West Castle District Show District Medical and Health Officer jangka West Castle District wakum juru Saka Central Pollution Control Board. Bang ye kitu ki tiarne ki seren ki bra USP yalap nei. Am nama ba kini ki bayum kalwes kumbang itip ma. Mendin jan met kat artarik. Ki don ki volunteers jungi na kita ithan jangka West Castle District. Lagi lawan ni kami ki jam jongki. Kile iya lightly senduk kapor surak. Apo kasinong jongka sinong se kolong markhabar kasinong nong spung abalong be chapo rut surak te kita ki senduk nganong phi kimdei senduk ki baret dei senduk kot ki bahe ki balada phi smam da kini ki bim kalwes ki ba umdei tang iwe arteli kolo coding rei nadu karet ka blue ke yellow kategoris kila kentoplang kila don lang ha te ka senduk kan Kamu kini kide ki feedback ki ni pia ki dan ki member pe ilong to nei ki kat into ki dina nei gini dina ka office yu ka department yu ya kan ingin patip mentana ma beli yu ha kate ka snong se kolong ani thu epi nadu ki PHCs ki ne ki CHC lani ki no ki kita ki private clinical cares lani ki dispensary kimdon hajan jong te ka snong 10 kilometer khatsan kilometer kajing jangai kajing don jong kita ki jaka ajing sumar nakatay kasno ngiru ngilingo ba mano bat naik lawan mi kita ki buyum kalwes ak ti jaka ke ti nama ba kini ki buyum kalwes lada ngim yakran ya kan ka klam covid-19 mentaru ma kadon ka buyum kalwes rule 1998 2016 kaba sya aban should dispose one feel ya kini ki waste kan nama ki long very risky vi mangi stu bagni ki tiar ki ada pendon kami ki nong pang ha ki hospital te la khang persya kan ye kini ba ndalo da ban pendon kam long don kam ban treat ban disinfect ha rukom ban ikna ban dispose ki jaka bari ban dispose kan kamu kimen sawa kita mau kini kilong very risky nganong pilong ki nama hakatai ke jaka ka kalong ke jaka ka ba ki khna ki khlung ru ki ale jawan phi te kadon jing ma ru ka taman ta u khna u i gino ki senduk ne ki tiar harut surok umda don kam ban da kli no no ul ale pet ul ale giet hi don yu hopo ha ki to senduk te lada na ki to senduk NJIA ka basusi ya ki tu ki paranong susnong ki pajba hak tu ka snong ka thau mano man kit khli phi nakaliang jong figa Cleantech Foundation dai adi fila alam itu ki tiar ila lang fila ali Aisha ki menin nama ba menin kalong janmet pelat untuk san rewiji yang nang yo jeng tip nama ngarung adon po slong rei ki don ki members nate na po ka district ki don balap te ngala menimit ni ngila draft ki complaint letter siapa ngila pa mene show DC balingwa bat ngala ada biakren ru bat i bai devan take off mardor bai devan simkhya ya kan ikanta te kina le ai kopiru ia i DMHO jongka West Castle District bat ngila pha jing tho ru mene sepo ka show DHS bat sepo ka Central Pollution Control Board bat kumju ru sepo ka Meghalaya State Pollution Control Board bat ngala ada biakren po Meghalaya State Pollution Control Board ba ni don kami ya ka respon din as nilai sngi nomor ba ngila ada page benya ya kita ki
hotspot kini ki members jungi la ya le hai ki lapa kidon ki slip kidon ki omdei tang kini ki vaksin lani ki syringe lani kini ki gloves ki mo kidon du ki kenja kot ki belong ki slip ki te nang tu ngin lap ki kinlong ki evidence but nagaliang jungi ngin keren da ba shai nagaliang keren ta foundation ala da keren ru yo DC jong ka West Coastal District balingwa ala request yi ba yi dei ban sim kya kane but ya nagaliang kam mingla state pollution control board ru nga ala da keren da ba shai ba ala da lap ya kino ki nama kini hi nganong ye phi ki abjing ma du thata te ala da lap mano bron kti ha kti ke jing berat pathar berat dosmon ye kti ki buyun kalwes te ban cancel mardor ya ka authorization letter jong ne ka doktor lene ki private clinic okay ta te ngina keren da basai kata te ngi kermen ba nagaliang ki nagaliang ka migla state pollution control board kan shem ye konta ka periban le but nagaliang ka administration jong West Coastal ru baldangi mi i kono positive response nagaliang jongi ngin sa shim da ko sinjam bakam tinge